penim ke Bayern Munich ke Real Madrid ha ke quarter final second leg berhapsung janno ke Real Madrid ha ke Champions League. Kapten supaya piki parlo ke bisngo tonat ban page ya ke video ha ke channel. Ha ke video mta ke sengin ya page ya ke jingyat kai quarter final second leg jong ke Champions League kata ke Bayern Munich persya ya ke Real Madrid. Perkane ke jingyat kai kalong ke internet bah da ke baro arteli ke tim kilala ban yelek kai bah da ke batang hapo ke first half kine baro arteli ke tim kila ban tap hadu san gol. Kata tangah kemit ke beningkong wa ada gular wala ban lam kemade ke jingyat kai na benta ke Real Madrid da si gol la not berhak aggregate da la ar. Henry tang hadin san minit ke Bayern Munich ke lawan penek haj beng kene ke jingyat kai lengba Upalovic ha ke menit ke ban reu berhak aggregate da la ar. Patang hadin katuk ke 9 minit wa ada gular wala ban lam kemat beng kene ke jingyat kai lengba ke way ke free kick ha ke menit ke ba ar kendai. Henry tang hadin katuk ke 9 minit ke Bayern Munich ke lawan penek haj beng kene ke jingyat kai lengba Harry Kane ha ke menit ke belai pra. Patang hadin katuk ke 6 minit ke Real Madrid ke lawan lam kemat beng kene ke jingyat kai lengba ke gol no Kylian Mbappe ha ke menit ke besau pu ar. Berhak aggregate ke Real Madrid ke lawan penek haj da sau la sau. Bertangkum ne ke first half kala kudno da la ar berhak aggregate da sau la sau. Perkumta ke Real Madrid habo kawan pai ke kalamet kawan pai da ke jingkerman pakala ban comeback pakala ban penlim ke Bayern Munich jingai na layeng berkat ba ke Real Madrid karanya kunting ban penlim ke Bayern Munich hakane ke jingil kai ukama winga ubadang syumi hakamit ke ban rupa ar ulayo red card no hakamit ke pra penreu. Badlang ba kane ke jingyo red card jo ukama winga ke Bayern Munich kala nyam ting ke Real Madrid bad hakamit ke prap kundai ke Bayern Munich kala ban penki ke jar lengba Luis Diaz ban penyak haji kane ke jingil kai dalai lalai ban lam kemar ke aggregate dasan la sau. Berhaswa ban wai artar ke jingil kai kata hakamit ke kendai pau plus sau ke Bayern Munich kala ban penki benga ke jar lengba Mikel Olise ban pen kala ke jingil kai dasau lalai berhak aggregate dan reu la sau. Berhabakut ke jingyat kai wa Arda Gularu pelayo red card. Berhakane ke jingyat kai ke Bayern Munich kala lawan penlemi ke Real Madrid dasau lalai berhak aggregate dan reu la sau. Berladangi paya kane ke jingyat kai dai ke Bayern Munich ke bala ban tek la kam bahaya ke bol da ke ba kayo drup kendai persen ke position berkat ba ke Real Madrid pat kayo teng lai puai ke position. Par ke total shot pat ke Bayern Munich kayo hadu arpui ke total shot Henry ke Real Madrid pat kayo teng cutway ke total shot. Par ke shot on target pat ke Bayern Munich kayo hadu kendai teliki shot on target Henry ke Real Madrid pat kayo teng san teliki shot on target. Patangkum ne kalenti jung ke Real Madrid ke Champions League kalah kudno ha ke quarter final par ke Bayern Munich kalah poi ha ke semi final. Par ha ke semi final ke Bayern Munich ka haban yakun persya ya ke PSG. Berhak away per ke jingil kai quarter final second leg jong ke Champions League kata ke Arsenal persya ke Sporting kane ke jingil kai kam shimla long ke jingil kai ke internet namar baro arteli ke tim kim shimla la ban tap gol per kane ke jingil kai kala kudno da ke jingil kai dan not la not per ke Arsenal kala la ban pendim ke Sporting da si gol la not lengba ke aggregate. Bertangkum ne ke Arsenal kala poi ha ke semi final. Pada ke semi final ke Arsenal ke haban kun persya ya ke Atletico Madrid. Te paralog katkum ke jingpe jongpi mano tharai ban poi ha ke final jong ke Champions League menta usnam par mano tharai panra ya ke Champions League katkum ke jingpe jongpi na preng kine ki sauteri ki tim ki bala poi ha ke semi final. Te paralog menta ke sengi tang kine ki video ki bakendiat jala rapi sengau tenat ban sengap ya ki kubor sport war klet ban subscribe dekan ke channel bar philak ban yo ya ki video ki bangan sepen me bar kum juru kum kadak ban support dekan ke channel kublai sibun.